Тогорочна културна маніфестація «Коцурська жатва», що це друга по шоре, почала вчора, 15 юлія, зо зроботню за дзеці, котра отримана у етноклубу «Одняте од Забуца». Cilj zapravo całej tej wystawy to też taki robotni, żeby okrem eksponatów, które stalno patrzymy, все są tu, żebyśmy nauczyli, jak się to da kiedy zapravo, znači starodavni nazvi všetkoho toho. Teraz cilj nam bol naučiti dzeci takie dati. U etnoklubu naščivitelje mali nahodu opatrizi vistavu žatva u slovoh i eksponatoh. Коло тих co wystawa, co wyłożone i napisane, że za co to służyło. Bo to ti djeci co prišli tu, može bo znajíce ani nie znaju. Za což, nie znam, služili vidolki, za co služili hrablji, dreveni, ljebodaco. I dumam, že ešte bi trebalo i preširiti ešte vecej, da še ešte vecej dzecom ukaže že jak da kedy ľudia žili. Na plošči opres klubu Oaza 2 u večaših hodzinoh hosci domašnji mogli opatriz vistavu Kocur prez objektiv, a po zakončenju programi organizovane druženje za mladih. Nješka do poladnja u ramikoh Kocurske žatvi na stadionu fotbalskog klubu Iskra bul turnir u malim fotbalu, a u popoladnjovih hodzinoh manifestacija predlužena s tradicijnim pridavanjem hljeba na plošči opres osnovne školi Bratstvo jedinstvo. Pririhtani etno stoli na kotrih ponuknuti lakotki. Centralna programa kulturnej manifestaciji Kocurska žatva bude otrimana Nješka na plošči opres školi s počatkom na 20 hodin i 30 minuti. Ruski špivanki i rižni tanci vivedu domašnji i hostujuci ansambli.